lihlale khona balibona ngathi sono futhi evikini entaba kunendzaba yanowa bazalwane lefuna ilungiswe eZayoni Nowa nguyedwa lokwathiwa uthole umusa uNkulunkulu kwathiwa akakhe umkhumba akuzange kwathiwa kahamba shumayela etshele abantu no but nguyedwa bethola umusa angikho lapho ngisekuthenini bazalwane kunenkonzo la ngiyibona isala lemuva inkonzo yempaphathiso eZayoni akusabhajatiswa unaloko kuyifanele uwashwe amen leli gama lelithi baptism lasuselwa egameni lesiGreek lelithi baptizo lelo gama lelo lisho to immerse lisho ukucwilisa haleluya amen tehlukene letinhlobo tempapatiso tinzathu unekubhajatiswa ngamoya ongcwele unekubhajatiswa ngawo emanti ube nempapatiso waKristu haleluya lele ngicela ukukhuluma ngawo namuhla ngicela losatholile Galatians chapter 3 verse 26 angifundzele nje verse 26 agcina lapha ku 29 losatholile angifundzele noma ngingedwa vele iBhayibheli elamlesilonga ya ungafunde lesilungu ukuthi la spoken ngicela kufunde Galatians chapter 3 verse 26 ngokuba nonke ningabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa kuKristu ngokuba nonke enabhaphathiselwa kuKristu nembatha uKristu akakho umJuda nomGriki akakho oboshiweyo nokhululekileyo akakho owesilisa nowesifazane ngokuba nina nonke nimunye kuKristu verse 29 kepha uma ningabakaKristu seniyinzalo kaAbrahamu niyindlalifa ngokwesithembiso haleluya cela sivale nemehlo uNkulunkulu nalizidakho siphe incazelo yakho egameni lakho Jesus uze phakathi bazalwana sithola lana umbhalo uthi ngokuba sonke singamadodana kaNkulunkulu ngaKristu yes lokusho ukuthi sonke thina lasabhajatiswa kuKristu bese siyaguquka siba ngamadodana kaNkulunkulu lithi lapho akusekude lomdunana lomsikati kude umGreek nenangana nemHebheru amen sonke sesiyafanana singamadodana kaNkulunkulu ingani sesembethe Kristu nawambethe into uqila la kulendo ube ngiyo yes awu unciphe wena bese kukhula yona kucama yona amen baka buka umuntu ambathi tattoo ngiyaxolisa nangabe khona lona wena shoka ukuthi iyavela iyakhula iyagama amen imkhombe ukuthi uPaulini sizathu wambethe yona hawu haleluya amen into na uyemphethe lento iyacontrola mos ingani wena uncane ngiyo lenkulu kunawe uthi ke mana bhajatisela nakuliswa la Kristu ndabe seniba munye ngaye legcineni lithi uma ngabe ninjalo nikabe seniba indalwane yaAbraham amen lapho lo uyawuthuka wena uyafana ukuthi uhlohle ekhathi enhlavini yeso lasimakazi amen engani phela so indalelwane yaAbraham lobusisa wena naye ubusekile lokuqala kusawo naye uqala ebusika yes siphila esikhathini lapho khona le nto lena seyingasakhulunywa ngawo sizathu kwakhona abantu kuthiwa mfana naso sitangena emlinjelweni kuthiwe dzebha mfana msesiyangena akusakhulunywa ngetinto letimcoka lemntwana takhalibandla ukuthi bantu batane naNkulunkulu
indlela yinye yokwatana naNkulunkulu ukuthi watana na Jesu yena yedwa bese uhamba ngeqiniso lakhe kutawuphela lokuthi uma ngabe umbhuti endlini ngakho endlini yabafana besikhatsala mhla Bishop lami bana sesibhedlela bayangena bayaphuma labanye bayalaliswa into lesenteka namuhla bosisi bahlela bangatali ngisho munye umntwana uvikani ungaka wangena sibhakela kuwo hayi amen sokukhulu hayi haleluya bathi uthangefika Jesu kuwe bese uyakulawula usuyayibona into lenhle nalembi lapho awunawukhutwa ngumholi siyathi sonke bazalwane ukuthi uma ungena lamnyango la ikinobho leli lagcineni la suka elifasini amen but ngifuna ukukhutwa onke lamalanga hawu hey amen but namna Kristu kuwe uyayathi into lokumele nento lokumele ungayenzi right or wrong hayi abathine uze unikhonza ukuthi bazalwane sicela imali yokuthi sizathu yathi lento lelanga kuyi yakhuluma ukuthi ngiyalokudingeka na awu haleluya bathi uma ngabe utelo Jesu utawuhamba ufanana nemuntu lisithi iBhayibheli uhamba ufana negagasi liqhutshwa ngomoya libhekiswa lena ngomoya sizathu awunathemba utafika la kufika kangwane kusehle lo la South Africa ngende ukanje nje umuntu ahlale la stratini akutshele ukuthi ucela ukuhlolela ufike umvathi hangi ngiyabona ubone nje ukuthi kunento lehleli la uzobona ngathi netinsi umbe wonke lo mthimba so tawuthi hey ngifuna ukuhlolela nengina nesicitho manje uma ungenankinga uma unenkinga uthanda sona inkinga letinene sizathu yini hayi man awada una direction hey bathi bengakumema namhla uthi hey uyamthatha mpapatiso ukhona lo mpapatiso lo mcoka kakhulu ngayo amen muKristu Jesu amen lo mpapatiso lo ngakutshela mina bayathi nabakhuluma abantu bathi hayi man lento yakho lo indaba le ayinamsebenzi ngekuthi uyahadwa nakuthi lithemba lami likuphi yabona bazalwane mina ngangichaza sami story sonke ningakhala nonke haleluya amen bathi ngaNkulunkulu ngiyaphila ngaJesu ngiyaphila lento lenta kusakhulunywa ngato nyalo nje tawudlwa sidlo senkosi batawusidla bangcolile hey Jesus nabo laba sidlisa la sidlo senkosi nabukhanya sibangcolile hayi kungani yakuyenze iphindi trap kungani kungoba inkinga yomuntu akadani naNkulunkulu lithi iBhayibheli umuntu asehlabana naNkulunkulu bekusakupholeni kwelanga ehle uNkulunkulu ayakhulumisana nemuntu angakhona uNkulunkulu kulala ngakhulumisana nesidaba sakhe amen wathi sekathendile tonke tinto wasekuba khona la kabeka emhlabeni ingako nangabe wona njenganyalo nekulo ngishunelwa nje nyalo ukho lo mlolo nekhathi uyeva ofisisa kangcono futhi amen inkinga yinye ubuke ukuthi lo la cela umuntu awuthi phuma esicukweni sicukwa sizange sesisystem sizange sesisystem bosisi bethu namuhla abafuni ukusebenza abafuni ukwakha imali ngetandla amen bayakha imali ngekugana ndemo bagana kakhulu ndemo ngena imali enene hey madoda ndawufaka hey hawu madoda wobhuti bangenele mankwebe hey
angathi ukuthi yini le mnanzi lapho ngangwebevini ngoba akayekela ngaqala kuyenza Hawu. uthi yini le ngakasathi bathi mina bengathi namuhla Ngipita kahle ngokwebiwe. bengathi namuhla uyalathi khona la Yeah. uyathi lapho khona niphambene khona uNkulunkulu athi omnye umbhali nganyelanga benguhlanyele njengemvini longona wona Dasa ma. kodwa nganyelanga wase uyaphambuka Ayi. angibona bese uphambuka kodwa wena uyathi lapho khona inangana khona lapho niphambukene khona naNkulunkulu Hayi. uthi benguhlanyele athi baseRoma nikelani le mitimba Hayi bomnikelo. ibe ngumnikelo lophilile wena phongnikela umtimba wakhe bafaneni nalo mfana yakwathi ngqunu nalo yakwathi ngqunu uyawusitwa ngibani uyawuphelela phe ngani bobhuti akuzange sekwakhele benesithundi kuba nentombi letiningi akuzange sekwakhele instead kuyakwehlisa kwehlisela phansi ngoba wena uphakufuna le ntombi letiningi letinye takhona tiyakudla tikudla yona le mali Uyadliwa njalo mfana. sizathu yini awuna direction funa i-direction ngajesu Yes. uhambe na uhamba khona uyaqazana ngiyaqala kufika eSouth Africa umuntu ohlala khona eSouth Africa ngiyaqala ngifike ngoNovember ngihlala Pretoria ngifika ngiyowakha 2 rooms kuleli khale ngifikela kimi ngasina ngiceda khona bangicela komakhelwane bathi bacela nabo sale ngibakhela izitabo tibe tinhle njengale ngathi ngithi ngiyokhala kulaba lengifikele kibo ukuthi inkosi yami yathi ngiyacela ngicamane ngivumele manje ngiyorenta ngoba njalo sengithola imisebenzi lemela lamaqoqosi ngiyabona ngeke kunehle kahle ukuthi ngisebenzela enkundleni ngihlale bathi hawu yedla mina ngiyaqala kuphathwa kahle nguwe ngiyaqala kuphathwa kahle nje nomuntu nguwe la khaya awukazi wabuye ebusuku akaze wangena cala singaxoshelana akafika umuntu wathi utofuna wena khona lo somkweleta wona makhola sengunjani njanyana Awudli namankulunkulu. sizathu yini live lengcayelo uthathi ngani ukuthi live lengcayelo uma ngabe uthi direction but asibabeke na icarpet njengoba baholi bayibekele na icarpet nayo bathamba la kuyo sibona sohamba leceleni uhlungena ucrossa uya ngani awuna direction yatana naNkulunkulu utawuphila yatana naNkulunkulu utawusinza bengakunema mina ngithi ndakababa impapathiso yomthathu ngiyacela manje uyihambe kodwa kunayo yonke lemthathu uzibelula leminye impapathiso hamba kunangwe kucala amen wembathe Kristu abe nguKristu ahambe nawe imihla yakho yephila unganaki ukuthi bani wendani bani uhamba but unake wena line lakho hallelujah Amen. bengisathi nje mina mntakababa bani labasha nani sonto sikole amen uqala kahle udetermine ukuthi utawuphetha njani egcineni demote ifundisa kwenta into lenhle bantu bami ndawufika khashana lo mkhuba wena ukutala somveni awunganiphela angingaphelelwa ngemali kukhona kancane khona kuhlanyeleka nganyelanga utatkhanda sophumelela ungathi uthi uphumeleliswe ingane uphumeliswe kule mkhuleko labakubeka yona tandla la somveni lesinye isikhathi bathi nabakhuluma labanye bathi hayi mina ngisathi into asidinzi ngiyakade logwaja Hey. ayaphela mandla utawandeka kude babe phakathi into lengivise ebuhlungu nganyelanga ukuthi nganyelanga kuyawendeka nami ngingene reverse ekhaya nami kuyawendeka kube nemgcibelo nje wakho bake babuthane ngingene reverse kuyawuthi nakufika lo mgcibelo wakho labanye bawuhlangabeza lo mgcibelo bafaka imtsekane impela bayarasha bakiwa uhlangabeza
bathi mgcibelo wami wotanga la ngiyakhanuka buya ngala lo munye leswatini wakwafeyila from 3 wathatha inchambo washothi khunga wathatha ngabhusha into labangathubona la abantu ocabanga ukuyothola nake fika le wahlala phansi isihlahla lesikhulu waqabanga sisa kahle lendaba wathi asayicabanga wathi hayi no ngiyayenza lena wayijika intambo etulu wayikhunga kahle wathi nakumele sale yena agibela athi khunga so waqhamuka nje inhlathululo enkulu yathi buya la ngikuphangisele into yakho lokhu avele wadla phansi nawanda into longathi kahle ukuthi direction yakhona ubhekephi angeke wathi ukuthi uphetha unjani Dinjatu tinzo kanto ka ke funa sitinake lamhlabeni. Lento letahamba tibuni. Waqala amagama lo wakhuluma ukhulumile. Awukwathi kwarapha. Kwesithathu isikhathi. Sahamba sihambile. Akwendeke sibiyele emuva. Wes3 mathuba. Nalo lithuba lavela kanye livelile. Angeke uphinde futhi ulibone likhamba lito. Kunomhlaba lona abantu ababethu ufuna unake le into le 13:3. Emathuba netikhathi kwehlula bonke bami. Ukuwe ukuthi ukusebenzisa kanjani. Amen. Bengathi mina thathana lithuba nali manje. Uke uthi hlole wena. Uyalathi liphunga lakho lolunuka ukuthi yathi mina nginuka liphunga nalo. Amen. Uyathi kwanyalo ujake kushutha uposte into lo wathi kahle ukuthi nawe ngiyayifake lento ngiyiposta ko leni. Amen. Kube niyathi ukuthi uyazikhana uposta wena ufake le join yakho loyifakile awuthi promote wena promote abantu. Amen. Wena kwakho kusebenzela ukuthi ekugcina kwakonke ukuthi usasofuna sondlulela bese ubheka. Amen. Bayafaka usetanambili satothandaza kakhulu. Hallelujah. Bengakumema mntaka baba. Ukuthi imithwalo yakho ungatithwaleli. Uthi lijoka lakhe lilula. Umthwalo wakhe unzima. Umthwalo wakhe unzima. But na utakunikela wena kuye. Utakunika lijoka lakhe lilula. Akunike i-direction. Uyabona kuvuleka iminyango lobo ngayathi ukuthi yavulwa yini Bom,